الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayadina mababalo ya bendingan tanu saging kaya makampat auras na aging kutuwa haditha miyakatiteng ko Abu Malik al-Ash'ari miyaswatun so Allah subhanahu wa ta'ala pitru yan pitru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. So kasuti na sabad sabagi ko paratyaya bagiang ka so paratyaya sa dua bagi na so sabagi yun nagyuto so kasuti na so sabagi yun nagyuto so paratyaya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Anda manayaw to anda manaya kaya balo yung kasutiya sabad sabagi ko paratyaya so agamana kapanang gila agu kang galbak giyang ko to akang galbak naronon mapapadalam so galbak ko puso so galbak ko dila so galbak ko anggota aya galbak ko puso nagyuto so katarimaan ka agu kaparatian ka siku Allah subhanahu wa ta'ala na aya galbak ko dila nagyuto so katirwang ka siku la ilaha illallah udina so syahadatain yuto so katirwang ka siku ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh na aya galbak ko anggota nagyuto so kinggulalanan ka siku may tumala inisugu Allah subhanahu wa ta'ala agusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua nagyang ko to kapananggila nagyanan so kasuti penanggilaan ka so kapanakoto penanggilaan ka so langwan ay sasapar nagyanan ikasuti sutiin ka ginawang ka siku langwan na kapanakoto sutiin ka ginawang ka siku langwan na kambaradusa sutiin ka ginawang ka siku langwan na may tumala inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala. So kapanakoto na najis nakinanglan siku pitong gisaan na masutin yan na ginawa niyan tigman niya wallahu subhanahu wa ta'ala innamal musyrikuna najasun mata-mataan na sumanga musyrik sumanga pananakuto na najis ay najis na agiyang kutua matatagu kirana panarima aribat agi tusok kapanakuto giyan ni sabapa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasutina sabad ko paratyaya kapakay pena ay pa natanusagin kay hadith na so literal ama na ukasuti sutin ka badan ka sutin ka ginawang kasi kumaresik kagi so sambayang na diterima na inunta na masusuti ka diterima wallah so sambayang inunta na maabdes ka pamakami junub ka na kinanglan na makapigo ka so sambayang na bituan wallah subhanahu wa ta'ala sa iman tigman na wallah subhanahu wa ta'ala wama kana Allah liyudhi'a imanakum dasik wallahi banyan ilang aso imanakum kaya pakatan si kumaulama sa aya pakantapan sa giyang kuto iman ro nagito so sambayang ay maanan yan na dasik wallahi banyan ilang aso sambayang iyo giyan ini sabab bituan Rasulullah so kasuti sa sabad ko paratyaya ay sebut nanu sa giyang kaya hadith na tanto ko kinanglan udi na tanto ko malay balis si ko muslim aging kaya kasuti suti niya na ginawa niyan si kulangon taman na suti niya na ginawa niyan si kulangon taman na marsik lalayo na giyang kutwa din yan di kapagabdes kagiyaginan isa sipat o titwa mu'min titwa mapaparat ya si Allah subhanahu wa ta'ala tigman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walan yuhafidha ala al-wudu illa mu'minun de dina sumisip o dina de dina siap siku kapagabdes abdes inunta na so mapaparatiya inunta na so titwa mapaparatiya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na betabulaboron masut ini puso iyan kagi so betabulaboron masut ini puso iyan siku langwan kapanakuto sutin ka puso kasiku kapanakuto sutin ka puso kasiku kadengki sutin ka puso kasiku kapamaganta sutin ka puso kasiku kapakasig agu sutin ka puso kasiku langwan taman apa kabinasa siku paratia kasiku Allah subhanahu wa ta'ala agu siku langwan taman mga panyakit o puso na kataya maganda naging kaya bulan na Ramadan na pangling tanu siku Allah may sampay tanuron sa kapipiya ginawa araks masusuti sumanga pusut tanu na siya kambutugwi sa dingka
Salam nguskanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.